izwi iBhayibheli lithi ke lokho kugula akusikho okokufa kodwa ukuze kudunyiswe uNkulunkulu nendodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho. Amen. Now uJesu akayeze ezomvusa but uza yena eziveza njengokuvuka nokuphila. Amen. Siyathola ukuthi ke ukuvuka nokuphila okuJesu sekubonakaliswa la uLazaro evuswa. Hallelujah. Ngoba siza phambi kaNkulunkulu sithi sifuna ukuphila but asimfuni uJesu yena ophila yena ovuka. Hallelujah bazalwane. Kusho ukuthi ke indaba yakhe noJesu kuphela kusuka from now. It's not about lezi zinto ocabanga ukuthi ke zikakunikeza icomfort. Indaba ngobani? That is why singakwazi ukuthula ngalo Jesu ngoba simazi noma engenzanga kodwa eyinkosi ebusayo. Amen. Baningi bafuna ukwenza intando kaNkulunkulu but they don't know ukuthi intando kaNkulunkulu yini. uNkulunkulu ubeka caca ukuthi okholwa indodana yona intando engiyifunayo leyo. Okholwa indodana then wenza intando yami. Hallelujah.